Gibor bapenya jaka Negrims Hospital kila penmi jaka hukum kabamana yaki local taxi ban yeng hatat kanika hospital haba kilit bu lit shaw yaki passenger ne kinong pang na kanika hospital. Kinong yalam kesenjuk East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hakalai tarik rampang kila lit ban yakendu yaki bor bapenya jaka kanika hospital ban kerpat yaki ban wengno yakata kajing mana yaki local taxi ban yeng ha kanika hospital ban up yaki nong pang ki badai ban lit phaino shala yeng lasam. Ki local taxi hasilong ki trei ru ika kam jong ki ambulans ban kit nongpang na yeng sha hospital. Ki bor ba penya ja kani ka hospital kem shamla ban rai mardor halor kani ka jingger pat ka EKHL TWA bat kila batha ban wan ya kando haka santarik mentau banai. Kejingan jungi penyekutu EDC hi kadai kalor katau kolong ba labun plat kini ki real ki ba su IY kini ki kali private pada ki arsaka hang ni apa ka sosulong ka jungi ti kam kai ka bangi I kolong ba kamon ra jing sangan kham tam ya kinong wan jongok kai perthai ha kani ka jalak ba I tam ka jungi namar ba maki bukti tangi kalti singkin ru kunati phok kabar pada ru tentang ba ima ru tam kadai hek ki arsaka ti ki ba arsaka ru la su IY lemer kunto kham da biang ki kot kisla kata kadai ka ba ni pak banyak kendo EDC tenri nak yang EDC pada penpau yang ba kadang bun kam pada habi de unik election tila su accept yak city ke jongi but mar sampai yak city jongi hi lingba jong I jongi long ba in sasim khia kini kam but kalong genuine hiru ka e ka bangi ya dawa kata kalong ba yak kini illegal rental two wheelers lane ki four wheelers ma ki private ndri ki ya kada kum ki commercial vehicle nang ta pada kadang sakawai susu kaba ngi ok jing jor no pat ba habi dei bat men hakane ka kini kinjak singi lo nek ta kalong men haka arpui trik ha kaba dan ki pat ba ki bamut lani ki try kali ki bakwa kali siu khajna zoki yang ke office DTO te nang liang ka office DTO ka khang te ka jing khang ni yang mak belum ta singi kan khang nga pada na pernang ba yo se ki achuti nang ba ka megalia de te ndrei em onang ilai wat jing tip kamdai kumta andri kadai na kada ba ingat training na kumta election staff kudan report itu tingi syukur pa de si la kuno ba kan pelaj no yak tigi staff kudan nang thi lamar ba kai ka ba pelong ini ki try nang bu kali koi kalong ba ngi hi kum kinong ya kali teng la da feel tang iwi ko aksi singi hap se ko fan ko ba sipo ja te la da manta la da kajing pengat election kajong ka election commission ni nak liang ka district magistrate ya ki breu bra nang the itu ya tangim khang ndai gedem exam pat iki ya penalty ke exam I penalty ya kata ngim so ye ndai la nong ba ka penalty pinang ya be sakmat te ngiru ngi jawab ba ka diban play be ka the ka office bra nang the itu namar ba film la mantep mantala da feel tang permit sismi hoja feel ka fitness sismi sanpho tang ka sismi takum kita ki be tapi ka pawara anjing sosi ka bakrau kan namar balada kumalong men hakade ka arpui trik bagi khang kidon kitra kali ba ki kapot jongki kelakut men hak arpui trik Januari arja rapsan te kimut balik siu ka khang te kila siu next day ki hap siu ka ba fine te kata ka di jibut di pat ba yang I ong ba sobha penyerap lam habri une kam te nak yang kejongi hiru ni kram da songklik ti bangila da kram na pok isi mo ni ong bang ide men sim khia ya ni kanta te kumba kajulong hina ko pos ko ipak tolong ba ngim tuklar ya kam office ndre ngi tuklar be ya ka ko pikta ya ka pisano pat ba namar bangi ngi ki taxpayer ngi siu direct taxes government kabo pat ba nong song kali jongi hangi pada usi indirect taxes ta ken kanum ta than yenu ru tendai lada kalong kumni pada lada ki lada tu office ka khang kani katai tang ngi tingi ong ngim persa ya ta jingat election duty jongi ndre exam yak tax exam ngane exam what ik penalty kata hi gede kejing tawa jeng bar khadu pada kolong ba nagaliang jongi hi kumbangi yo so ye kubor ha ka ba nagaliang ka police department ngin selia gini kejing tho ba kinang tang man check tang ye ki local taxi balikin check lang ye ki we pat ki kali ngingi tip sai ba ki kali private ki bun bombyang pat biang sla ngingi tip sai wa ki arsakaro ki bombyang chu ikot kisla tenre ha bakot pa manta ki yong ba ngin check be tangi local taxi da ka ba kila issue itu stickers katu kejing issue jong ki stickers ru kalong ba ngamtip katu ko pisa kali seno kawan seno namar ba mentaw pinong ba nalor la biang ki kot kisla hapsim itu stickers ko hapsim ka pisa ko SP office without any cash receipt mo tengimtip katu ko pisa kali sa head of account jong no lani kali kumno ya kata ngakwa ya ki kinong ko kwar kili na kali kulit
mat ngakwa hiru lada biang kunta kelilang ni kipat ba kibai sim untuk stiker ba hatu nakaliang ka police department ka bala isu napo ka office jongki nakagieng ke jongki ki kita yak pisa jong pat ba hapo kamera rekam ke jongki bali pat kimaya kasih pi kata ka dei ke jengkeli tementa nang ni sakmat ru nakaliang ke jongi hi ngiang ba ikitra kali ba kitu ki bala lek sim ngim sawi ye hinte ye kitu ki bam lek sim nali sim ngin siapet lada dan mano babat ngirungin mi kum keseng kabar ba kolong ba lada ki biang ikot kisla nakaliang jongim keseng ngin ya sakmat da ke jengi ki lada kitra kali ki feel ikot ki feel pada ikot kisla ngingim lak ban bakle hawi de kata kin hap siwi ka fain lada ki feel ikot kisla joki ndai mata lada ki biang ikot kisla in which ground makin fine kinong tambah kam dan tak stiker ndai lada mata lada sakit nap lane jia kanu no jing jia ka sosi habukut ipat ba on pay nomor dan stiker ni on pay nomor plate ni ndai kejuk ba mentaro kade kejuk ke balak thamai balak size ba pelat balak kiu ha hawi de teknologi menta wadangi perang nya kali ru ngicak lang bang mobile laptop te kanu kali biang kor kanu kali biang kor ndai menta pada wana kali yang polis department ru kane ayu ki bakin cek online bete ndan tame bandale ek ki old technology jongki mo katu ka benta ka jongki barem mencerah porang ya dengan dingthok daga ti te ngiru ngim persa ya kata ngili simbet nadu usnam harjan riu terter hadu ki islam ki balai dan ki balik simbet ndai menta apa kalau long teknologi kala kiyo te la kuno kolong ba ki de check choi kita cek online ba ki duna ya kot kasla fine on the spot ya ki babiang ngi tengi persa la takin fine tangat ta majurwa kita